titiang rasang ledang pisan. Praside matemu ring sajroning galah sane becik puniki sarang semeton sarang sami. Ring program Suluh Galang Kangin. Dumogi kerahayuan saking ide sang aji setate nyarengin irage sarang sami di perpure ngerereh galang pikayunan. Inggi semeton sane wangi yang titiang ring rahine puniki irage jagi mesadu arep ngerembuang indik murde sane mabuat pisan ring sajeroning keuripan inggih punike sukseman kesabaran ring sajeroning keuripan. Mogi-mogi sangkaning pabaos puniki manah irage setate praside ngerasang dewek sane tenang tur laskar ye ngelampahin jagat. Ngiring mangkin irage sarang sami ngesorang rage ring ajeng ida sang aji. Mitung galang pakayunan ring sajeroning pengastawe. Duh ide sang aji sane suci titiang matur sukseme sangkaning kemertanin palungguh ide sane tanpa pegatan. Ring sajeroning galah puniki titiang lunas tuntunan roh suci mangde praside nyuluhin pikayunan titiang sareng sami rikale miragi yang sabde palungguh ide. Dumogi napisane kebeosang praside dados ubat ring jiwat man titiangi tur ngicen kawicaksanan ring sajeroning ngerereh margi sane patut. Amin. Sabda dau semeng puniki keambil saking Yakobus siki. Pawasan kalih rauh ring 3. Sane mabaos kadi puniki. Sameton titiange yening semeton polih tetuon sane mewarne-warne. Semeton patut ngerasiang ledang pisan. Santukan semeton uning mungguing tetuon punike pinake ngeruji kepercayaane, ngerereh kesabaran. Malih siki titiang ambil saking Rome 5. Pawasan 3 rauh ring 4. Nenten je punike kemanten. Irage taler praside ledang saring sajroning kesengsaran. Santukan irage uning mungguing kesengsaran punike ngewen tenang kesabaran. Tur kesabaran punike ngewen tenang keteguhan manah. Inggi semeton saring sami sani luihang titiang. Yening irage maosang indi kesabaran. Menawi puniki pina kepakaryan sani dangan kebawasan. Nanging buih pisan kelaksana. Punapike semeton nainin ngemanggihin kawentenan sani kadi asa puniki. Ring diporpure irage ngerasiang. Jagat puniki nenten adil. Kesabaran punike boye jetuah ngetosan galah. Nanging punike wantah kahanan manah. Sani setate laskarye ring sajeroning nyanggraye napi sani sampun keputusan oleh ide sang aji. Ring sajeroning keuripan puniki. Sering pisan irage ngerasiang sang caya. Rikale napi sani ketunas nenten digelis ke dagingin. Amin semeton saring sami. Ngiring mangkin irage sami nincapang kepitayan. Ngerereh suksman keuripan sane sejati ring sajeroning kesabaran. Sampunang irage nyinggihang rage tur ngerasayang dewek pinih uning. Nanging ngiring sareng sami malajah dadi anak sane sabar sekadi petuduh ide sang putra Yesus Kristus. Kesabaran punike nenten jenanda ang pakeh. Nanging kesabaran punike wantah kekuatan sane rauh saking roh suci. Dumogi ring rahine puniki irage sarang sami praside medue manah sane lascarye setate ngerasayang rahayu tur nenten surud-surud ngaturang puji pengalem ring ide sang aji. Amin sameton sarang sami. Ngiring mangkin irage sarang sami ngaturang pengastawa panyukuat manah. Duh ide sang aji. Titiang nunas pengerahayuan ring semeton titiangi sane mangkin sedeng sungkan, sane ngerasa yang sedih, semeton sane polih pikobet ring sajeroning ekonomi, miwah pikobet ring kaluarga. Dumogi palungguh ide ngicen kerahayuan tur kesabaran. Titiang taler ngeras titiang jagat Bali, mangde pemerintah miwah keramba Bali setati deg-deg aman tur sejahteri. Ngiring lanturang antuk pengastawi sang aji. Ajin titiang sanering suwargi. Para pemerintahan palungguh aji mangdika degang. Pekarsan palungguh aji mangdije memargi iri kiring mercapadi sakadi ring suwargi. Ring rahinani mangkin icenji titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang ji iwang titiangi sakadi titiang ngaksamayang anak kisani sampun meiwang ring titiang. Malihi sampunang titiang kabak tering genah gegodani, nanging bebas sangji titiang saking ijaat.
santukan palungguh aji sanin wenang pemerintahan kakuasaan miwah kaluihani langgeng salami-laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat. Dumogi asung kertewara nugraha saking ide sang haji miwah asih tresnan ide sang putra Yesus Kristus. Sapuni ketaler pasawitran ide roh suci ngamertanin tur nyarengin semeton sami saking mangkin rauh kawekasan. Amin. Suksma titiang aturang ring semeton sarang sami, sane sampun miragi yang siaran suluh galang kangin ring rahina puniki. Titiang lungsur geng rena ampure, yening wenten pebaos titiang sane nenten manut ring pikayunan semeton sami. Dumogi sabda ide sang aji, sane sampun kebaosang praside dados merte sane mawi guna pisan ring sajroning ngemargiang keuripan semeton nyabran rahina. Setate sabar, setate laskarye, tur setate ngerereh galang pikayunan. Ring sajeroning parabe ide sang putra Yesus Kristus. Matur suksme, Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.